Info Podcast. Poštovani slušalci informativnog podcasta, dobar dan. Danas se bavimo jednim društvenim fenomenom. Kakve su to okolnosti u kojima, društvene i političke okolnosti u kojima dolazi do radikalizacije pojedinaca, pa čak i određenih društvenih grupa, da li političkih opcija, u stvari kakve su to šire okolnosti koje dovode do toga da se pojedinci i neke grupacije ekstremizuju. Naravno da je ovo uvezano sa događajima koje smo videli prethodnih nekoliko dana u Srbiji, zaključno sa napadima na prostorije određenih političkih grupacija vladajuće koalicije, ali čak i pojedinaca i uličnim sukobima sa policijom u kojima smo svedočili i negde u kontekstu čitavih tih događaja sam predsjednik Republike Vučić je istakao da ovo podsjeća itekako na ono što su 70. godina u Italiji, Nemačkoj radili, dakle, crvene brigade u Italiji, jedna grupacija komunistička koja je odgovorna za ubistvo italijanskog političara Alda Mora 1978. godine, ali pre svega, dakle, ta frakcija Crvene armije, organizacija poznatija kao grupa Baader-Meinhof, koja je delovala u zapadnoj Nemačkoj krajem 60-ih i dobrim delom 70-ih godina, a kasnije su je nasledile i neke druge militantno-anarhističke i prokomunističke terorističke konkretno grupacije. Pa dakle vidimo kako je to nastao zapravo Baader-Meinhof u zapadnoj Nemačkoj, kakve su to bile društvene okolnosti koje su dovele do radikalizacije tih nekih pojedinaca, mladih ljudi pre svega, i naravno da vidimo da li postoje ikakve paralele sa ovime što se danas dešava u Srbiji. Odmah u startu bih rekao da Bogu hvala danas ne postoji tako nešto što je kao što je Baader-Meinhof, jer definitivno mi ne govorimo o tome da postoji konkretna teroristička organizacija koja je spremna da se bavi i da vrši takve terorističke akte kakve je vršio Baader-Meinhof u zapadnoj Nemačkoj i dalje u Srbiji, ali sigurno da postoji ideologije i da postoje političke ideje koje su usmerene ka tome da se sve više afirmiše taj neki anarhizam, taj levi militantni radikalizam i da možda postoje pojedinci koji su u određenim okolnostima spremni na tako nešto. Pa da vidimo kakve su se to okolnosti stvorile u zapadnoj Nemačkoj 60. Dakle, mi pre svega govorimo o tom talasu studentskih demonstracija koje smo imali i pobuni širom sveta. Dakle, da li su to u Americi protiv rata u Vijetnamu, pa smo imali čuvenu decu cveća 68. Imali smo u Francuskoj slične demonstracije protiv Charlesa de Gaulle, ali smo imali i u Beogradu protiv režima Josipa Broza i njihovu borbu za pravednije društvo. Ali nekoliko je motiva za demonstracije u zapadnoj Nemačkoj. To su bili i između ostalog i rat u Vijetnamu, ali također njihova borba protiv, kako su oni rekli, loše sprovedene denacifikacije u društvu. Dakle, njihovo preispitivanje nacističke prošlosti određenih političara i njihovih roditelja, između ostalog, i svih oni koji su učestvovali u tom nacističkom režimu i živeli u njemu, a koji su i dalje bili ne samo živi, već su učestvovali aktivno u političkom životu. I onda generalno ta jedna konstelacija gde je premijer, odnosno kancelar Nemačke postao čovek koji je bio deo nacističkog režima iz CDU-a nakon formiranja koalicije CDU i CSU 1966. To je na neki način motivisalo početak tih studentskih demonstracija. I onda se tu pojavljaju između ostalog i neki lideri kao što su Rudi Dučke, konkretno, koji je bio predvodnik tih studentskih demonstracija, na koga je između ostalog 1968. izvršen atentat. Taj moment zapravo nasilja koje su imali nemačka policija prema studentima, kao i ubistvo jednog studenta 2. juna 1967. godine su motivisale zapravo određene grupacije da se radikalizuju i da pređu zapravo u terorističko delovanje. To može danas da se vidi koliko je nekima potreban okidač, odnosno da neki pojedinci samo traže okidač kako bi
ušli zapravo i kako bi radikalizovali svoje delovanje. Dakle, oni neguju nesumnjivo te neke ideje, dakle, da li anarhističke, da li radikalno-levičarske, ali jednostavno traže okidač kao opravdanje da bi radikalizovali svoju aktivnost. I mi vidimo zapravo da su te demonstracije u Nemačkoj trajale dugo vremena, kao što one sad skoro godinu dana traju u Srbiji, tako ste vi imali, dakle, 2. juna 67. ubistvo tog mladića, kasnije opet talas demonstracija sukoba sa policijom i, kao što oni kažu, represiju režima, gde ste iz dana u dan imali situacije koje su pojačavale emocije kod određenih ljudi, a onda imamo 67. aprila meseca atentat na konkretno tog Dučkija. Inače, taj studentski lider je pozvao zapravo da se maršem kroz institucije menja sistem, da levičari uđu u institucije, da oni zapravo, na taj način je negde nastala zelena partija, ovo danas što znamo kao zelena stranka, odnosno ta politička opcija koja negde danas i najviše podržava ovde u Srbiji ove blokade, studentske demonstracije, generalno studente, i čiji su politički predstavnici i dočekivali srpske studente u Nemačkoj. Ali da se vratimo konkretno na sam Baader-Meinhof. Dakle, ta 67. predstavlja presudnu godinu kada ta organizacija počinje da se stvara. Ona prvo je neformalna, dakle imamo Andreasa Badera koji u suštini bio jedan bavarski probiset, bukvalno čovek neškolovan, nije čak ni srednju školu završio, međutim on je postaknut svim ovim okolnostima, stvorio tu grupaciju i vremenom se udružio sa novinarkom Ulrike Meinhof, koja je, kažu mnogi, nakon operacije na mozgu se u neku ruku radikalizovala. I ako vidimo njeno izveštavanje zapravo i načina koja ona podržavala te demonstrante, onda može tako da se i tekako uporedi sa ovime što danas rade pojedini medijski izveštači i novinari, da ne pominjem koji konkretno televizija, mislim da ćete svi prepoznati, ali evo recimo njene izjave su bile nešto kao: kada zapalite jedan auto, to je krivično delo, a kada zapalite 100 automobila, to je politički aktivizam. Ili recimo da je ona tretirala policajce tako što ih je nazivala svinjama, pa je onda rekla da kogod obuče uniformu, on postaje monstrum i on je legitimna meta napada. Dakle, opravdavala je medijski napade na policiju i zapravo da se vrše krivična dela prema službenim licima. Mi vidimo danas da mnogi od ovih demonstranata, ljudi koji su lupali prostorije, da svuda ispisuju grafite 1312, odnosno da su svi policajci kopilad, tako da itekako u tom pogledu postoje paralele. I ta organizacija Baader-Meinhof imala jedan niz terorističkih napada, krađa banaka, između ostalog banke su im služile kako bi finansirali svoj rad, jer ni do danas nije dokazano da su oni finansirani iz polja, da li iz Istočne Nemačke ili Sovjetskog saveza, već su uglavnom svoj rad finansirali tako što su pljačkali banke, pljačkali tuđu imovinu, kapitaliste, vlasnike određenih medija i tako dalje. Generalno ušli su u jedan veoma radikalni, anarhistički i teroristički mod, mogu tako da kažem. Uglavnom, ta grupacija Baader-Meinhof je izvršila seriju terorističkih napada pre nego što su uhapšeni 72. i 73. godine i procesuirani, da bi na kraju skončali neki, kao Ulrike Meinhof, koja je izvršila samoubistvo 1976. u zatvoru, dok su 1977. na doživotnu robiju pored Andreasa Badera osuđeni još dvoje istaknutih visokih, tako da kažem, predstavnika, funkcionera, kako god da se kaže, RAF-a, i oni su posle toga zajedno odlučili u istom danu da izvrše samoubistvo. Međutim, njihovu aktivnost u zapadnoj Nemačkoj, zanimljivo, još radikalnijim metodama nastavile grupacije poput organizacije 2. jun, koja im je dobila upravo po datumu kada je ubijen ovaj student 1967. godine, kao i organizacija revolucionarne ćelije, koje su sve do negde početka 90-ih vršile niz, pa neki čak govori preko 200 raznih diverzija, terorističkih napada na određene institucije, dakle čak su bili radikalniji od samog Baader-Meinhofa. Ali može se reći da je Baader-Meinhof upravo predstavljao to ideološko snažno krilo i uzor za sve dalje
ekstremističke grupacije. Ono što je najviše poražavalo negde nemačke vlasti jeste što su mnogi mladi po anketama podržavali na neki način latentno aktivizam RAF-a i čak govorili da bi im dali utočište, odnosno da bi bili njihovi jataci po potrebi, što govori koliko takve ideje mogu da budu štetne i koliko, dakle, taj politički radikalizam i ekstremizam može da se zaprimi ukoliko se na jedan štetan način medijski eksploatiše, što mi možemo da vidimo i danas u Srbiji, da nažalost je došlo do takve situacije da neki ljudi i preko društvenih mreža i generalno određenih medija afirmišu lomljenje tuđih prostorija, dakle napade na policiju, napade na određene pojedince, odlaske na kuće funkcionera i nekih predstavnika vlasti, i to je ono što se nažalost afirmiše upravo preko tih ekstremno levih grupacija. Toliko za danas, da ne širimo ovu temu, pričat ćemo nekom drugom prilikom i o crvenim brigadama i o atentatu, odnosno ubistvu italijanskog političara Alda Mora, što je takođe deo jedne zapravo zanimljive operacije koja se naziva operacija Gladio, i to je jedna CIA operacija, zapravo američka, kako bi se sprečilo jačanje socijalističke opcije političke u Evropi, ali toliko o tome za danas. Hvala na slušanju i što ste uvek uz vaš omiljeni informativni podcast. Info podcast.